Ljudi se na monta, Moja sreća veška, moja ovdje slaba. Mene samo pomalo, bolje da nije. Ja, moja jednu brondu.
Dva žuta, pa sve tretje, reče. Ja ne, Dva žuta, šta? Te pa je 2 minute, pa rdeča. Dva žuta dobiš, ne? Te pa če tretjega... Tretji žuti, pa 2 minute. 2 minute, pa rdeča. Ne, takoj ti da, glej, dva žuta dobiš, ne, te pa ko tretjiš, ne, ti da 2 minute, pa greš vliša ti rdečega, da. Ti greš kar direktno v kurs. Dva žuta. Kako smo? Seveda, a? Temu se reče, da si na mizo. Če si niti videl, ne. Jaz sem to snimal, to da. Tako se sekla, trikrat zavrta, pa opada knjiga. Evo me dobro zamerilo, ti. Vaš van je bio utično pozdje, ne? Naprimer, to će... Mislim, gdje? Ja zamera, sve je bilo, da. Samo malo se primenite. Te še, ne sme notri biti. Ne, samo 3.
moraš jaz biti noter, ne? Ja. Te moraš iti sem bolj. Na prvino. Niti tam dole ne smeš več biti. Sem že dobil rdečega. Ti ba? Sem je dobil rdečega. Ja. Zdaj pa, kje je dobil? Ne vem, ne. Se jaz ne gledal. On ne sme zašpijati.
Drži tu neka špinac. Dobro se, Marko. Da ne, nešto, ovo ne, ovo je svako se prijavio, ovo. Lijepo proraj, ovo viš ti si tebe. Ovo je isto dan kao smo nema dna, Jugoslavija, pa Bujović, ovo je što ovo je celo sedmo štima. Ovo je dobro njime, ne kaj? Žoga se straša. Volimo trofe. Pa nada. Daj, če že rezam, daj, kaj te začeli. Rata. Samo pisat ne ble. Bravo Simon!
eden premalih Andreja Drga, ker je naprej stisnil. A to ga postaš, no? Želja se nekam ne... Ozmrca, ti veš ovako tak vleče. Sir. To je Andra, zakaj igralce Subhanjiv nekaj? To so blizak v roki, kaj na njega. Ja, še to bilo malo. Samo ne spremljamo. Če nas malo više dan, če pa to ti... Kaj te investim? Kopla, tam zadnji cementa. Njega voda za izkusa, samo voda iz pipe, ne? Ja, racionirno.
otak želim birati probati, zdaj pa sad na njega. Ne, jaz sem tako, te pa sem nekaj tako pogledala, tako sem imela kamero, te pa sem ne vedela, te pa sem tako. Skoro spal da nareda je. A ti kaj je Jura? Šastek njega. Nisam djelja, a? Tega se prvi vrsta. Za mene je boljše vrednost. Ne znam, če za ove malo navirati. Jer me je htjelo dečko, vlastno na klope, a ti govori na trikute. Tako. Izvoli da se ovo kaj gore neki.
Dojček to bo. Ti bo zraven ljudi starjani. Juntos por la pedina, Teşmilo eno vero, ne? Era... Dosta. Lipa smoga. To ta nie, preći pa. Aj, Lukas! Dođe se, špila. Pa, mi će prave. 16. Ti pula quando hai grigi il letto per scambiarlo. Przedałaś mi się, Ajde, stopne. Ajde.
Da, wyszło. Carinho, já pode pila. Saga de nada. Wspomniałem. É. Żelezo. Gelatina. Lihat ya, dulu punya mau ada lagi pila, ha? Gledaj, dalje, a? Ya, nanti kamu semua. Seven. Bravo, Lukas! Bravo, Lukas! Baš. Bacino. Kiko je jako fer rekord golov, ki si je dovolil za nas zapisnik, pa si ga na sobi na stenu malimo. Da, ja? 19, 20, koliko. Saj nas se ti čaruju, ko še čas. Bravo! Ajde, Lukas! Que eu vi até o camarada. Kje je ova tam? Sve za mogu snete. Sen! Te boš čuješ? Lož. Aha, da fiš brana. Naš igri. Pisamo penal. Pićo! Ajmo Vić!
če se sploh boš kaj špilo. Večje špilo nekaj. Jasno, očitno dobra dela. Jezus, nekaj prosto. S tem moc. Samo za živim. Thank you.
snimaš? Što pa govoriš mi? Hočem biti na... Ne vem, medaljo. To ima zdaj 21 medaljo. Ne, 23. Te pa 23. Dobro pa. Lara pa 16. 17. Samo od juda. To bo še najcega co? A te že drugič nas. In to je zdaj neverjetni kapetan Geč, Nejc. Se snebaš, se snebaš. Tisto dva gospoda sodnika in Geč Nejc gre proti nam. To je neverjetno. Tukaj še vidimo vse belo, ko so naši. To je neverjetno. Zdaj pa tu Jernej Bežak, ki je nas obulja in videti. Tukaj vidimo Filipa Lampija, ki je neverjetno igral to tekmo. In zdaj bomo še odgledali Ciga Caga. In glej, vsi so nagi, vse to je neverjetno. Tak, zdaj pa stisnem.